Football Titi part zanga somni pakuana ngai thavele don ta ila Real Madrid star lian ni me Kylian Mbappe hian Madrid khuwa in nuam zet aneya aram zal zong ringot po square meter sang thum lai ni in a in hi square meter sang khat za lai lian ani boka achunga bedroom pariata oma bathroom in bualna som pakhat omin in chung le pona swimming pool a om ve ve a cinema hall le in fiamna hmunte om thlap bokin a in bula hian golf khelna hmun nuam tak a om tel boka basketball court a om tel cheu bok he in hi Gareth Bale lu thin kha niya he hmuna tanga hnai taka hian Bellingham le achung te chengin Real Madrid player thin Toni Kroos le Eden Hazard te point Mbappe in atanga hnai taka hian in an nei ve bok anni ang levela hi chuan sum lenga tama an hlo ringot po India poisa a vaibel setel ani thina wang hian an khosakna hmun ma te po atoru hem thin khop mai Manchester City goalkeeper Ederson hian chin thana anei then khatin thing anti tu rongkai ma se ama a chuan ngai poimo tak zinga mi ni si aneya chu ti hian a soi kei hian ril rukap tlat thin pui thuna kalpui pakhat kaneya chu match kan khela pianga short boxer ngai reng ka hak thin hi ani tuna po hian kumriat chung zat chu boxer ngai reng match khela piangin ka ha ati ani Ederson hian pui thuna kan ti mai thin hi ama a seng lian ve hle ti alanga ama angdeu hi mizo zinga po hian kanom nual ome Brazilian goalkeeper hi chuan boxer ke korte ban nei ti tamaila hei hi in kheldona a shan hak adu tlat lova angai reng hak thei chung a hakin atluan pha angai tlatani abeidang dai ve ang reng khop mai meichelam World Cup sang ni somthum panga a nei tur chu Thendil United Kingdom chau anama wangin UK hian a thleng don ta a FIFA President Infantino an soin UK in kumsan ni somthum panga a Women's World Cup thlen adil na hi deal na kan don om chunani ati hei wang hian chu pui tom lovin UK hian kumsan ni somthum panga a meichelam World Cup a thleng don ani United Kingdom chunga hian England te Northern Ireland le Scotland ba ka Wales ten FIFA Women's World Cup sani somthum panga hi anin thlen tro mang ama deuh khan Portugal le Morocco ba ka Spain in inthurwala thlen tumin ruaman na an neya ma se hun tiam chungin deal na an thlen ta lo thung FIFA in elna thlen dan tu ruaman na mu mal tak anei sa a chuta chon in elna in thlen chok chungchang rotation rules mu mal tak dain chumia chuan kumsan ni somthum panga hi Europe a emo Africa a emo nei hun turania UK chau hian deal na an thlen ta ka wangin Europe a hian an nei don ta ane kumsan ni somthum pakhata kheltur FIFA Women's World Cup ero USA le Mexico ten anin thlen trom dona CONCACAF lam hian an thleng don ane Barcelona chon an player poimo Dani Olmo le Pau Victor te an chhor theilo mai theiti video masa kan ti chuaka kha La Liga lamin registration chungchanga player zialu an phal sak lo wang Barcelona hian sumle paya an din hmun an lati thatok lo an ti wangani hei wang hian Olmo le Victor te zialu an rem ti lova an zialu lo chuan Barca hian season kal mek mabak om zonga tangin heng player te hi an chhor thei don lo ma se kha thu kan ti chuan nu lok khan Spain National Council CSD chuan La Liga thutluk na hi thiatin ro an rel nana Barcelona hi Olmo le Pau Victor te registration ti sak theina an peya La Liga hian anni aya thunei sang jok thu hi an zom lo thei ta si lova Barca hian Dani Olmo le Pau Victor te hi chhor zel thei turin registration anti sak theita ane he thu in chu ti tamaila pakhatin a theilo anti laya pakhatin a thei anti na La Liga lamin player jeklu thei turin an sumdin munin azir love anti laya CSD lamin an jeklu theye anti ve tlat na chan ber chu CSD hian Spanish top flight le Spanish rama footballa thunei tu sang ber Spanish Football Federation nen in remna an nei an chu chata CSD hian Spanish football dana license cancel na chan tur Federation resolution aum lo thrim tin thu chua an siam bok chu wangin heng player pahnih te zialu hi thil dik lo na om lawani anti CSD hi chuan Olmo le Victor te hi registration anti theilo na chan tur Federation resolution aum lova chu wang chuan zialu thei ani e anti tlata wang hian La Liga lam tan chuan zialu mai atul ta ane Merseyside derby khelzota ka Everton defender James Tarkowski an minisom pakhanna Liverpool midfielder Alexis McAllister atlo chungchanga yellow card chau choi tirani chu Premier League ka referee intel khom Paul Lianber
PG Emawelin Ennonin James Tarkowski kha red card choi ngei tur shrem ngei tur ani thu antar langani kha match Enfield a khela khan VAR lampo an ron veka ma se red card an phor talawa anuwa match khel zo vek to nuwa thil a thlen turang a thlen vek to nuwa PG Emawel lam hian thutluk na kha adik tok lo thu antar lang vele ang loya Liverpool boss Arne Slotero in angai poimo zui lem lo ti hian soin ti swalpal an nei ti an ngai tu chuak hi thillom om takani ti swalpal te hi chu thilom thin pa ngai ania apoimo ber jok ero league te bula ngong anei to ngai lova chuwangin thil thleng pa ngai anga ngai mai hi a tha e ti ne soyani Premier League lam hian February nilia report antar lana khami hun thleng khan VAR kaltlanga thutlungna an siam zinga som pathum za chu ti swalpal auma season masa khan VAR ron chungin ti swalpal somni an neya tun season a ero tlemin anti swal hi atlem ta dewa ma se season ala top lo awangin season masa hi khum thut theidin huna anla ding ve thawani Arsenal defender poimo Gabriel chu ahliam endigani nuwa season kalmek mabak omzong hi a khel chunjom theidon loti tarlan ania season kalmeka Arsenal ta na match somli pani khel anki player jingami tlar nung banrin om hi season top lambo ruak sanga Arsenalin an chhor theidon lavani Brazilian defender kumsomni pasari mi hi English Premier League ka Fulham len aning khel tumin ain liama hamstring liam ni in zayangai dona zai ani nuwa uluk takin hunenge mo chen en kol le ani ang ti hian tun season English Premier League ka hamstring liam hi tumza som pakwa lai aum na nita in match day tina hamstring liam pali zel om ang ve lania hetianga in liam na ret hi asang le Arsenal hian an maba ka English Premier League ka champion theilani chungin champion be seina an nei sang to lova ma se Champions League ka champion be seina an la nei sang le Champions League ka hian quarter final a Real Madrid an ma chondo na an chakani chuan semi final a PSG le Aston Villa in khela a chak jok jok an ma chon le don ani Carabao Cup champion Newcastle chuan an defender poimo Fabian Sarr chu kumsani somni paruk ni puihun thleng cham turin contract an zia thar puya Switzerland defender poimo Switzerland tana match somret paruk lai khel to Fabian Sarr hian season kalmek thleng chau hi Newcastle hian contract aneya ma se a contract atop don hnai tak taka Newcastle hian zia thar puin kum khadanga tan contract an pot seani Fabian Sarr hian kumsani sompariat khan Spanish club Deportivo La Corona atangin Newcastle United hi azoma tuna hian Newcastle tani ni alna ranga match zanhi somni pakhat khel toin kumsa khazakwa somnga panga nuwa domestic title an choi masak ber Carabao Cup champion ani puya Newcastle tan hian atangkai hle ani hian season kalmeka Newcastle tan match somthum pathum a khel towa Newcastle player zinga match khel tamber pol ani Lionel Messi hi football khovela choimoina sang Ballon d'Or dong tamber niin tumriat lai adong to ani kha ani hian Barcelona tan ni lo Roma tan khel ta sela Ballon d'Or adon in ringem Italian legend Francesco Totti hian ti hian asoya Messi hi Roma a kumsom hi panga chung khel ve ta sela Ballon d'Or engzan nge adon in rin adong mi alawang chuwangin ke hian engwangin nge Roma tan khel chungin Ballon d'Or pakhat lekpo ka don te lulang atia Italian player vek Antonio Cassano an chang le tin ithiam lawalom I alutuka Real Madrid a khan kaltur inia chuta chuan no moi po tamjok I choi nge yang mole tin nui chungin alo chulet kewa Totti hian ngoi mai atum lo nena chan hi ka ngai to ber lem lawa Roma a nena ka changa kumsom ni panga ka chama kha katana nena ro pui berani ati Totti hi chuan Roma atang hian Ballon d'Or don theya angai lova Entiernan Messi mangin Messi me point Roma tan khel chungin Ballon d'Or adong big lawang tiin asoi ama hian Ballon d'Or adong lova hemi chungchanga hian Roma tan khel chung chuan don theilo tluk ani zia asoina ani bok ani hi chuan Real Madrid narmewa Roma tana arin omna kha atana nena ro pui bera ala chal thapa Roma amangaina athuk hle Messi hian a career pum Roma tan lanin kumsom ni panga zet khel ve ta sela Ballon d'Or adon tho in ringem Nizan Khan India Rama Football League Sambar Indian Super League ka semi-final first leg match ni na khelania Jamshedpurin Mohan Bagan Mikhwalin gol thumlona match a hian mual nei tu Jamshedpur hi gol ni gol khatin an chak he match a hian minisom ni palina mual nei tu hian
Xavier Severio mangin man shuaya minute samthum pasarina Jason Cummings mangin mohon baganin an sut vele heminu hian goal lu theilok lo ma sela additional time minute samko pakhanna Jamshedpur hian Javi Hernandez mangin goal ni Kolkata an chakna goal an khungta ani he match hian Jamshedpur hi chakma sela mohon bagan hian ball chang tamjokin goal khungna rem chang po anin siam tamjoka ma se goal ma Jamshedpur hi siam zoka changin goal ni Kolkatin achak zoka an chang taria second leg mohon bagan khelmola khel ani huna Jamshedpur hian goal ni Kolkata ma hroi sa chungin bul an tan theidon ane nizan ve khan English Premier League a match day somthumna amor bokania heta hian London club langsar pani Chelsea le Tottenham tein ma chonin Chelsea tan bultan tu zinga Nicholas Jackson Ireland vele theita Blues tan thulom omani in khelin he tok taka hian golom chhun hi minute somnga na a Enzo Fernandez san Chelsea tana akhungania Kolpal Marasiam sakatangin Enzo Fernandez hian chiang takin atau goal ani Chelsea le Tottenham te hian goal dangan khung bela ma se Blues ina goal an khung bel hi offside awangin pomsak ani lova Tottenham in goal an khung ero VAR manga endikani nuwa fola mawangin pomsak ani lovani ti hian English Premier League season kalmeka Liverpool in khel samthuma point samsari pathum nain point sam panin man ruaya Arsenal le Nottingham Forest in dotin Chelsea palina anin langkai velia point samnga pahnian neya Manchester City pangana chukhlain point samnga pakhat an neya Chelsea nan ne tak Tottenham hin khel samthuma uktum som paruk zet tlom toin point samthum pali chau an la neya tebula som palina anom mek ane Chelsea na Tottenham an ne na goal siam saktu Kolpal Marhian season kalmek English Premier League ka goal som pali khung toin assist tum sari anei tela English Premier League matchday somthum na thleng hian Kolpal Marhian goal contribution somni pakhat anei tingle der to ane zanina in elna then khat khalchun zom tura oma chungzinga chuan La Liga dar som pani le chan ve hian Rayo Vallecano le Espanyol ani ma chondona Serie A dar som pani le mini som panga hian Genoa le Udinese in ma chonin Bundesliga zan lai dar som pania Augsburg khelmola Bayern Munich an leng lutanga Ligue 1 dar som pani le mini som panga hian Nice Nantes an mi khwal don bok ane hei baga hian mizo player te kai noi I League le I League 2 lamte soizau talokila naktuk zandar saria Rajiv Gandhi Stadium mall puya I League season kalmeka Aizawl FC din muntur chinfel ani dona namdari nen anin machonang namdari FC hi Punjab club thanin Punjab State Super League club zingami annia kumsani sompariata din ani Aizawl FC hi andin mun alahim lava team sompani in elna I League a hian tebula somna anom mek relegation rules a team pahni hi relegate turan niya chuwangin tebula som pakhatna le som pahnina an relegate ang Aizawl FC hi himriin tebula somna omma sela som pakhatna AC Bengaluru nen point somni veve an neya head to head awang chawin Bengaluru ain an sanga somna an omani last round a point lo chuak klem jok an ni vai chuan Aizawl FC hi an tla anga season thara I League an khelchun zom lawang Aizawl FC hi Victor Lalbiang Moyan akai hruai meka team captain hi Lalchon Kima ania Mizoram League sangber Mizoram Premier League champion lai an ni bok ma se I League lama base an phak lova match somni pakhat an khel to tangin tumnga chawan chaka tumnga vek draw na yin tum som pakhat an tlomani an goal khung aya an goal chua atam jok na som pali lai atling bok team dangzinga Aizawl FC din mun ti him lo tu ber chu AC Bengaluru hiniin anni hian Trinity Decan an ma chon thung do na Aizawl FC nen anin khel hun ain anawangin relegate tur ti chena boruak asan zual pha in thada theimia lo midang result threlok theilo din muna an din pha ane soito angin Aizawl FC le AC Bengaluru a hian relegate tur pakhat an ti chiang do na Delhi an relegate fel towa relegate tur pakhat hi naktu zandar saria tangin ati chena match an tanang I League dan te po hi hretel ta zelila chu chuan thil ati fia zual thei ome I League a hian point in zata chuan head to head points an entry na chumi ania wang chuan Aizawl FC le namdari te hi an point nei ain zat ta zelani chuan an mani pahni in ma chon to na a result nei thazok zok achung nung zoka om tur an ni ang hemi konga hian Aizawl FC hi an chung nung zoka hei hi an advantage nei ani ma se Aizawl FC hian namdari hi an hne lawani chuan Bengaluru hi an chak box hi ani phei chuan season thara I League club mizo ten kan nei lo mai theya
achiang ri don lo chan maria kanin nga angai to don ani Aizawl FC machon tur namdari hian match somni pakhata tumriat chakin point somni pakua an neya tebula parukna omniin season mang thazok che thazok an nia ma se Aizawl FC tana azom omve na chu namdari hian goal an khung tlem jok Aizawl FC hi goal khung thei jok an nia ma se goal chhuat tam jok an ni na lai tak hi a hlau thon omve le na ani tathung engpo ni sela naktuk zan I League season kalmek round hnung bera Aizawl FC in antadon nge don lo ti anti chena tur match Aizawl la nge Rajiv Gandhi Stadium mall puya an khel tur hi apoi modan anamai lo hleya mizote kanin troi om that angai zual hun amuna fans ten kan chan puina clubin amamo san zual hun ani ti hriain Aizawl FC chan tura kan pun khom chiam atul hle Aizawl FC chan lo te po om thei ania chungmi te poina kan ngai tu atana tha chu Mizawin I League club kan nei awang hian kan tual chung player tam takin all sam zokin level sang zok an thlen thei pha Aizawl FC kaltlang ngeya Indian footballer zau zoka ke pen mek anom nual to chu wangin Mizoram hian I League club anei atula amamoa chu kan player om mek le local zel tur te tan kan ram tan ani heti la hian I League 2 atanga I League khel phak tura tan lamek cha Mari FC din mun achiang thei ri lo boka anni hian nimin khan sports academy tirar machonin gol khat ve khungin ani ne to ka chuwang chon khelsom palia cha mari hian pai samthum nain tebula panina anom tamek I League a hian tebula asang panni top 2 team te hian I League anin hlangkai do na chumi china chuan cha mari hi la omri ma sela andin mun ahim lavani team in el pakwa te hian match som paruk theu an khel do na chuwangin cha mari hian khelma bak match ni chau an nei towa tebula ma hroi tu Diamond Harbour FC West Bengal club phei hi chuan cha mari a in match ni in an khel tlema chuwangin cha mari tan tebula pakhanna a mor bok a har sa to in arin oma hemi ani awang hian cha mari tan tebula panni na hi beisei thei sang bera ngai ta ila aswal lo mai thei DHFC hian thlaweng an langa bi klat ani anni ba ka hian tebula pathumna Sporting Goa hian khelsom pathuma pai somni panga an neya cha mari a in khel khatin an khel tlem boka anni hi chan mari din mun ti him lo tu berniin chan mari chunga om thei dan la nei an nia an khelma bak tela an hnuaya om tevek an la ni zui chuwangin Sporting Goa hian top 2 a season kharna chance an la nei thang reng viawa chan mari hian match ni chau ma bak nei to ma sela tebula ma hroi tu Diamond Harbour le Manipur club klasa te an la ma chondona point ruk aswer ti ngam ani tlat lo hei hian pressure ati sanga chan mari hi an mabak match nia voi khat chau chakin voi khat chak zo lo sela point li emo point thum emo an hlo chuak don ti na nia point li lo hlo chuak po ni sela Sporting Goa hian match mabak pathum an neya an chak vek chuan chan mari nen point in za chi in te bula an omanga point in za chin felna head to head mangin an ching felang head to head a hian chan mari hi din mun chhezok an nia chan mari khelmola gol khat ve khungin ani ne to ka Sporting Goa khelmola chan mari hi sikhat final tlom thunga chuwangin point in zata an omvai chuan chan mari hian I League an khel phak lo chi anga pathumna season an khar don ani alau thon omna lai kan thlur deuh bi ka kongdanga thlir chuan chan mari hi mabak match nia an chak ve chuan I League khel turin an tling dona sinhi faya an nei lo to Diamond Harbour hi head to head an le thalani phei chuan tebula pakhatna ni theina chance thatak an nei do na ma se Diamond Harbour hi chan mari hian an ne hlei thei lova a har sadona ni Sporting Goa hi an mabaka an chak vek lawani chuan chan mari tan ol sam le zual don bok ani ma se engma ala chian lawa wangin chan mari din mun hi a him lova I League khel phak lo theya an la om mek transfer thule ngai thlak chun zom don ta ila Telegraph in tar langin Arsenal chuan Spanish forward kumsomni panimi Nico Williams chu laklu antum hleya nipui transfer kongka hon huna laklu masaka nei antumani Dasan in tar langin Manchester United chon Udinese atangi Italian striker kumsomni palimi Lorenzo Luca chu laklu dan kong andap meka nipui huna antlar malam ti chakna tura senglu antum berta jinga atel mekani Give me sport in tar langin Tottenham chuan Swedish midfielder kumsomni palimi an player poimo Dejan Kulusevski chu kolchun zom zelandua
AC Milan le Napoli ten be sei ma sela Tottenham hian Kulusevski hi la chel nge thei anin be sei ani built-in tar langin Leverkusen chuan German Stefan Ortega kum samthum pahnih mi Manchester City goalkeeper chu Paul Magdadue riat Borvelin laklu antum don team talk in tar langin Deportivo La Coruna forward kum somni pahnih mi Jeremy Hernandez chu Arsenal le Chelsea ten an be sei mek Football Insider in tar langin England forward kum somni pasari mi Aston Villa a lona khelmek Marcus Rashford chuan Aston Villa hi angetin azom hrelem lova ma se hlo chungchanga hian inchin felfe an langai dona United ta hian a hlo tam em awangin khatiang zata tam hlo kha Aston Villa hian an pe ve thei don lova Rashford le Aston Villa te hian angeta anin lalu thei don ta ani poin mimal thila chin fel tur lian tak an la nei don ani mi rorin tar langin Arsenal chon an squad thua an tuma nipui transfer kongka hontura hian an player som pakhat lai chu chua tir an ril ruk mek chungjinga chon Ukrainian left back Zinchenko te Polish defender Jakub Kior te po an telani team talk in tar langin Aston Villa chuan Real Madrid atangin Turkish playmaker kum somni mi Arda Güler laklu an tum meka Liverpool in Arda Güler hi laklu tum thin ma sela an ban san towa Aston Villa hian na zokin an umzui mek ani Give Me Sport in tar langin English midfielder thangdang kum som pakomi Kobe Mainu chuan Real Madrid le Inter Milan atangte in beseina thu hrema sela a khelmek na Manchester United ta cham adu ani Liverpool player pathum Virgil van Dijk Mohamed Salah le Trent Alexander-Arnold ta chungchanga anni pathum hian contract thar an la jiak lo zela kum in nipui hun thleng hi Liverpool a hian contract an neya nipui hun kan ti hian chiang zokin soita ila June ni somthum thleng hi Liverpool a contract an neya ni chu wangin July ni khatatangin free transfer a laklu thei tur an ni don tuna hian club dang tu man in ramna tluanting an la nei pui lo ni in alanga official announcement engma ala om lawani hetiang thila hian contract zong ma in contract an jiak thar man lawani poin contract zong nuwa club dang pan mai big lovin an khelna ngai bok club nen contract atharin an jiak le thei thin boka chu wangin Liverpool le an player poimo pathum te kara hian thil thleng thei hi achuak le in thlun ngelam hoite point la thleng thei ve ve ani ole khati chin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu ni le photro se